Lerim singing yola tsam to show nga rin der to mai tarin chinda nga be tse go re sa phu ni gi thanye san yuk na chino khos kyam gon chim cho khasa ari thongge Portland to chipkyu kyam we thamar phebe lup tu kha chik la jaga thang kalap chanan je do Sikyun lopsa singi cho ki khasa ari thozo thimi kha chik dan jen da na wa tha nyingyap ari chiti shimju khan to phedong gor sungshe na sha Kalan tusu lobyon kiawan samdo rinpoche chola sanji nangbata gyaga rikbe che tu zula lomnye khan ki rikda chime tsene pyu yobar kasha ki kasu shu na waso sangyu khajik nyadre shue yu. Kiasa chizi gaya nyin jinor khonsikyam gwen chimbo cho ki ari Oregon ngadi thonggi Portland to chibkyu kyanti pepe lupru khajik le jaga thang kalab zenan zedu. Khonsa cho ne Pimitsu gyagak na zenjo dun Johnson thoma lopta kha sanzu ki pyuru sor tingdu ki shin lopchon tuikyu ti nedun ke cheshi su zina yubata. Taja pepe shungi tsu rikchi ganzin ta kelebe lopchon to shuk gyab gobe kor ka nandu. Yang pepe geyi ta yigir tona che di zamling ki jenor dabu nangchula pepe rani ki dabu ta jere che gobe kaya pedu. Tene tarin chizi gunin jino khoskyam gwen chimbo cho ki Portland ku chulu tundi gil hanzo shikdu chibkyu katin chanan zedi chulu tan koryu kor sungshe na yubata nyingyab khonsa cho ki kungyam genkur tan nangi koryu semki rangshin shebe jushi to galab zanan zegdu. Yu pimi dikzu ki sikyo Dr. Lopsa Sengi cho chizi tu nin diga ari gyasa Washington pemjo na di gyasa chizi gaya nin ari chozo ome tsokzu surba jam Nancy Pelosi cho ta jam Dianne Feinstein cho kusha Patrick Leahy so ki zu chozo tumi sumchu songal hendu jenden na wata chabji sikyun cho ki chozo tumi nambar pyodon kor sunshe na du la teji chozo tumi namki tiwar lendib ta seshe na wata da Pimi dembe tabzole gega tubgyur ari chozo ki gyabgyo di hajan kene chimbucha yube kor sundu. Tene kesa nyingyab sikyun cho ki ari chidi nedu shimju khan ki denshutar. Lopsa sengi cho ki thoma zenju pimi dingzu ki mangzu lamlu ngoto na yube thang yana shungi pimi to changnyu shukchi chijin yube nelun deshe tandi pimi zu shiwe lamne pyo ki nedu sendo yubar den Umen langzhou zimbe tohne pyola mingdun tsungbe rangsi rangyun zunlen na shiyebe kor sunsha. Tarin gondu Washington ngagu ki pyuri zor sikyun choki kalab nangyu lerimshik yubri. Kati lobyon kiawan samdo rinpoche chola sanji nangbata gyaga rikbe chedu zula lomnye kanki chancellor shiyebe rikda chimyo tsene pyudu. Chinda shiwe tse nishunga nin gyagar Madhya Pradesh ngade na teshin nawe sanji nangbata gyaga rikbe chedu zula lomnye kanki kiawan samdo rinpoche cho chancellor la kosha shiwe seta shikbe na yujing. Pimi dingzu kasha ki rinpoche cho la dashi dele ki tsamdi shuna du. Gasu tsamdi tena pimi dingzu kasha ki kunyi cho la gasu tsamdi dashi dele shukita nezu teni kunyi la chigur shiwa zamma se. Pyoge keba chita kebar pyogyo nangdengi kenol sedu ngunzin tobe nezu shiga yindu. Kongse rikda chimi tsene jindegin zedun tada ngengme lungu dube mundu shugi yinshi kasha ki kewa samdo rinpoche chola tsamdi shunadu. Gyaga ki chisi lyonjin Salman Khurshid cho ki gyana ki gyasa Beijing do nyi ki tsamsi tarine unzu na yibata sigo di gab gyaga ki chisi lyonjin cho ne yudu nyi war nyecha sansam ki zonyo chungwe je gyundingin dewa gyarsun jungdam nangyu imbri. Gyaga na nyi war yuri ne sansam ki zonyo yumi yinayang debe lo shek na yudu nyi war zongde zor gyurwe kangjin delam yarge chin yubri. Yongyang yelam chinda shiwe na gyana ki taso mami lada kuyo gyagar sado kilometer nishu tsam par hamzu ki kuru gyamne sajat sesun chewe nezu chungde cho nyi war kundu chungwe tar Nyeja resa nimenin gyana ki mami cheden che di nedam tenbyu shinjam chayibri. Tari gyaga ki chisi lyunchin cho ne gyana ki pyril hen cho nyi war zo chongde gorka myo nangyu inaya sanzamdan dewe zonyo sitab gorka du na sikyu yinbe nizu du. Sangyu nyendu shu ca namba tsuyo tanya ki sangyu sensi namba tujishi yan jemikya tujayong. Do you think you can institute democracy in a genuinely autonomous Tibet? Will there be real free political elections, freedom of expression? It would be unique to the People's Republic, wouldn't it? That democracy is what we practice in exile. We are not asking that democracy be implemented
or be allowed inside Tibet.